ugize amahirwe cyane kuko ugiye kumenya ibintu byiza byinshi bitandukanye nk'uko kuri YouTube bivuga. Uyu munsi rero ngiye kubereka hari ukuntu umuntu ajya gukonegita na wifi cyangwa internet ye, warangiza ukayakora kuri internet ariko utazi password. Kubwo usanga ufite password nyamara na mugenzi wawe yikeneye, ukabura uko wayimuha ngo ntago nzi password ngo nanjye yankiriyemo ariko sinigeze mbimenya. Ni gute wamenya password ya wifi ufite? Iyo umuntu agukonegise akagwa wifi, ni gute wamenya password ye igihe ayishyizemo mu ibanga azi kabiguhisha? Nuko ngiye kubereka. Akwa kundi tuba turi mu modoka tugenda, igihe usanga bamwe afite internet hari umuntu wayimukopeje akayimuha, noneho nawe ugashaka uburyo ki wayibona ariko ukabibura ko utayizi. Uwo muntu rero muba muri kumwe ashatse yayigwa wifi iyo internet iyo modoka barimo, cyangwa ahantu runaka ugasanga umuyobozi w'umurenge gutije telefone ye, kandi ku murenge akunda kuba ari wifi. Mbese wabigenza gute igihe yigutije? Wamenya gute password iyo wifi yo ku murenge igihe ufite telefone wenda y'umuyobozi w'umurenge kandi harimo wifi y'aho hantu? Hari ukuntu ngiye kubereka rero. Hari n'ukuntu umuganga ufite telefone akagutiza ati akira ohereza amafaranga ku nyine kwa kundi uyafite mu ntoki, akaba ati yampereze none wishyure mituweli cyangwa wishyure amafaranga y'ibitaro, nyamara afite wifi y'icyo kigo nderabuzima. Hari ukuntu rero wabigenza kugira ngo ubone iyo wifi, igihe nawe ukamenya password yayo ukahita wishyira muri telefone yawe. Bigenda gute rero? Mu nkurikire twatangiye. Murabona ngewe nkuko mubibona kuri telefone ya kansubira inyuma mu birebe, nkuko mubona ko mfite wifi, kari akamenyetso muri kukareba hariya hejuru, mana ko ngifite. Bigenda gute? Reka ninjire mbereka. Ndayifite rwose kamana, nubwo ndikoresha ka Airtel Imagine ariko ndabibereka birakunda. Aha, turebe ko mubibona neza. Mu bushobozi buke tuba dufite dushaka kujya tubereka utuntu, ariko tuzatugerageza. Ndakeka ubu nakeka uri kubibona hari ahantu muri ko nakamenyetso ka internet, ndakanze ndagumishijeho mutabona ko mfite wifi yitwa Airtel 4G Smartphone. Rero nshatse namenya password yayo, ubwo ni nk'urugero nyine mbaye mfite telefone ndi muntu irimo Airtel 4G Smartphone, ntago nzi password yayo ariko nanjye nshaka kwishyira muri telefone yindi. Kugira ngo nyikopere rero nibyo ndi kubereka. Ndahita ndeba ahantu handitse kuri karakamenyetso kanditse urana handitse add network, hirya yaho hari akantu kameze nk'akantu ka icon, sinzi ko nakabereka, kanze nkabereke neza nkakure ngaka kagire mu ruhande rw'iburyo aho ufatiye telefone. Urebye neza impande ya add network hari akantu mona kari akantu k'akamenyetso ka place nyine, ubona ko ari ako gusikana, uragenda ugakandeho. Ntago bigoranye, n'ibintu byihuse. Urana ko nkangaha ushatse wahita wisharinga wifi, wahita ufotora ukisharinga wifi, ariko sibyo nashaka kubereka. Icyo nshaka kubereka ni uburyo wabona password yayo. Urareba ahantu handitse add network, muri kwareba harano kwadinga internet, ushaka guskana ugasikaninga ya internet ku wundi muntu bikemera, ariko nge sibyo nshaka kubereka. Nshaka kubereka uburyo ki wabona password yayo. Wayibona ute rero? Ndakanda Airtel Smartphone, arana koma ndakanze. Nyamara kwakanda bana hano handitse share muri kwareba, forget disconnect no kuvanaho, arano handitse ka share. Ndakeka muri kubibona se? Abankurikiye muze kumbwira muri commentaire namwe mwabasha kubibona, mbwe ko nawe bigerageje. Ndeba akantu handitse share, ntago bigoranye, nyakanda. Mwana ko sema ngo wifi password ise nyibona ngiyo. Password yi wifi ni CC456B52. Ushobora kwitandika ahantu bitewe na telefone ufite nyine password batakoreka iyo wifi ufiteho, bakahita bikwereka rero, ukahita uyikopora ukashyira muri phone yawe tayari kwa byakunze. Cyangwa nawe ukahita wiyadinga, wabonye uburyo wiyadingaho, nibyo nenge gukora cyagiye. Ariko isomo nashaka kukwerekana ni iri, n'uyu wabona password atari kuyadingaho ngo ukoresheje kira kimenyetso, ahubwo nawe ukayifata mu mutwe. Reka nsubire inyuma nongeye mbikore mu bitangire. Nagiye kuri internet nkuri gushaka wifi, mbona wifi ko nyifite, ariko ngewe uwo muntu ugiye gukopera connected wayibonye, numara kuyika utukanda kuri iyo wifi kandeho, reba hano handitse share uhakande, numara kwakanda tubona iki
password yaki ya wifi ngiyi sinyibona. Nawe bigenda bigerageze ku yindi telefone y'undi muntu, y'umuntu ufite wifi nyamara utaruyizi, urahita uyikopera uzajya uyikoresha cyane. Koze kugira umunsi mwiza kandi turabakunda. Aka kantu ndekeka karabafasha kugira ngo mubone ama wifi y'abandi bantu. Igihe ufite inshuti aho hantu ihakorera yanze kuyisharinga ikagutiza telefone ho gatoya, guhita ubikora rwose kabirarangiye, ukisharinga ukayifata mu mutwe wifi, atari kwa kuri wikonegisi nabwo ntabwo wazabasha kongera kubona telefone ye. Ariko igihe ufashe ya wifi mu mutwe ukadubishya muri ya telefone yawe biba bibaye ubwo bibye wifi nyine. Ukomeze kugira umunsi mwiza kandi turabakunda. Ciao.